ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحالین جارک آدی اموهین گشتین فیکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران وکوهین زانن کو اف برنامه روزانه راد بیتن میوانداریا کسانه کی یانم بجین چند کسان ابویا کی گفتگو کل سر بابت کی بیت گرن چه او بابت پروژه و ایگری دای بیتن یان جیب کارن میوانه می روزه و ایگری دای بیت بو پتر خدمت کرنا ها ان هجا و خوشتوی ابرو کام رابوینه میوانداریا ماموستا زور برایس ماموستا عبدالباری زیباری اندام پارلمان عراق آنها یا خودی بابت می ابروکه دی او بیتن روخاندن و نمان و شنافچونا رژیما بعث یا بری اگرین ام بیجین شنافچونا رژیما بعث اری رژیما بعث گیرو بو حتی شنافچو یانجی ات وقت که گلکی گنجای دا بو پشتی شنافچونا رژیما بعث و دست کفتین و حتی دیمای دی بحث سر هیتا کرن کو هجماره که بسیاره ما آماده کنه دل میوانی هنه کرن هینین برای جی شین بریوان جماره بین سرشاش مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره که هوا هبیتن آنها یا خود هر شلوه که پتر سر بابتی هبیتن دی برسب سریت دان او دی بیت جهد الخوشی عملی وکی هر جار از داخاز الجناب هوا کم که هر برای سکی پیوندی مدکد بلاش بابتی در نکبید بوی که پتر خدمتا برنامه بیت کرن ما مست عبدالباری دست بگی تو گله گله بخیراتی سر چاوا ابرو کبوی فارابادینان سر چاو هر سال به خوشحالم زور سپاس ما مستن بیجین آزاد کردن عراق پشتی نه 4 2003 تو بینی دم خدا بو گیرو بو یان ام بیجین ویا بازیتر افکار هات با کرنو و اف خلکی عراق البن ظلم و زورداریا وی رژیم کو خلکی البرنالی همی تخوچینن وی ولاتی چهری ما کردستان ام بیجین یان جی هر باجی رکی دی عراقی برنالیت ویا بازیتر بایان وقتی وی بو یان ام بیجین اف گیرو بو ئەوە ڕاستیە بوومەوەک نەتەوەی کورت ئەگەر ئەو ڕژێم هەر نەبا بوومە هێشتا لە هەمیە باشتر بی تاوان دویر بیان نزیک بی مە پێ وایە چونکی ئەو کاریساتی سەمەلەتێ مە هاتل دەستێ vê ڕژێمێ و ڕژێمێت پێشوش بەڵام تایبەت ئەف ڕژێمێ چووی ئەگەرم بیر نەکەین حەلەبجە ئەگەم بیر نەکەین ئەنفاڵم هەوی نەکەین دەهان هزاراتێت گەنجێت مە هاتنە شەهیدکردن لە زیندانەدا بەروێ هەندی ژیتر با مە پێ خوشتر بی و هندی جیتر بابو سرکفتنا دموکراسیتش من پی وای دبسنای تر بید من پی باش بی اگر کمترین وقت دبی لشر از رزگار کردن کویت دبی دو وقت دا رژیم هات بالادان من پی وای وقتش دا رژیم هند رهیت و نه چوبینه خاره پشتی او ابلوق آبوری رژیمش یا کنترل کسر و گلک بشن عراقی بکت رگا هندک دست کفتیت خوب رگا کرینا وكود بيجن طاعتي ولائي البروي هندي من بيوي درنگ بيجي نبي بله ما مستا آزاد کرنا کویت جنابته بحث کرد سال 1991 بو وانا وصابو بله الوی دمی امریکا و هف پیمان توی گلک نیزیکی عراقی بون یعنی بلکو گلک سیاسی کسان سیاسیانم بجیم بسپورت و بواره دا حضر کرد نشرته امریکا دستی خوان بشین پتر دریش کتن پینگاوین مازنتر پاویتن بیتت ناوا عراق دا عراق هیچ بن في ظلم رزگار کتن باشه بو چی الویدمی مادم هند نیزیک بو چی الویدمی امریکا هزر بوی چندی نکر کو هرب ایک جاری کویت آزاد بو اب عراق جی رابطن ام بیجین عراق جی رزگار کتن من به وای وقتی کوشر رزگار بینا کویت دست بکر از بیجم لپلان امریکا دابید اگر ندارش بلام سری وا دابی که سری رژیم آن رژیم حتی بغداد بین بلام وکی کورا پرینی دست بکره و پشتی هنگی هندک دولت یت عربی تایبت اول وکید بیجن کنداوا عربی بیجن بله اوان ناراضی بینه مترسیا خود یار کرد با امریکا راست خوب نکه وقتی بریاردرت امریکی وقتی نکه نویسینت خو روزنامه خود نویسن و کتاب بیجن تحديث السعودية زورنا يعني أولوزيا خود يار كي سبارت بالرول إيراني لناف ويرا برينا عراق دا هرچند تيتا قوتنيش وقت دا دزگاه مخابرات صدامي بتايبت وكو بجن هندش وينت آية الله خميني إينا ناف وكود بجن راپريني و لديوارا دانو هندك يدخل هاندان
کو شکلت خمینی و پیشانده انا یتراپرین دیار کرد او بیا وكو بين جراسة كمترسيدار بدول الخليج وبالتحديد باشش بيا تأثيرك تيجي تلبينا كأو هيزن أمريكي وهيزن هاو بيماني هذا زوربال السعودية رادري كفت دولة قطر ودولتها بجا آخفنا يعني سانجا كمازن هم بيتو كاددا بيجم أول بينا قالت جرينج سرو أساسا أنه ضرور امرا گرین دا ملت عراق بخو خوب گوری تا کرولا ایران زورتن نگید ما ترسیه و هبیه و هنگی و نوکش دهاتش ایران بیا بله الوی دمیجین بیجین ماموستا امریکا و هف پیمانن وی بو جهان دیار کرد کو عراق ام بیجین مترسیه که گلک آمازن السال نوضو ایکی اوصا دیار کرد کو عراق مترسیه که آمازن السر جهانی و کار سرهات اگرن لی او کاره گیرو بو یعنی تو بیجین علاقات تواد گلیک ما بون یا نمیجین هندک کار گلیک ما بون کو 10 حتی 12 13 ساله اف هزره اف آزاد کرنه گیرو بید یعنی تو بید تشتکی واد گلیک ما بیتن یعنی جی اف وقتک بود چو بلکو ها باشتر بید بلکو باشتر بید لیدیمای چاره نما او بو اوا چه بود يعني بخوين نوما بو رجيما رابردي براسي ببي رايا جشتيا روش آواي والأمريكا شهروا كبشكل هاو پیمانت روشاوا اکسپایر بی لمیجا اکسپایر بی من پیوه هر روزا سلاح و کیمیاوی لحلب چیدای هاتا و خوندن و رژیم کی خون میش لجادی هاتا و خوندن لرویا بوچونت سیاسی گرین چوبالین بلکم و حکومت او هلویس نکرد بید بو پاراستن و بالانس ایران لسر دوره بلام او کتو بیجه که سنگا حکومت عراق لوی روزی دست لوازی کرد حتی گشته وی روزاله من به روش آباد زانی هیچ شوایک نما چکی او هند بحث پیدانان صدام کرد و سر جیما و هیچ ریگا نما بی کجا را کدی اکسکیوزه که بخود چیب کنه و بیجن والله ما نوکه اف يعني اف تشهاتك بقول هیچ نهاد بيقول من به او حس كر انه ملت عراقي هيز وقوة صدام ورجيمش كان يعني تواوي نهلا او مترسي دارة صدام سر دولة الخليج نما دوام واحد بيخوش بملت راب نوع رابرين كيف كده وهو بيواجب قناعته من هر زوربای بود چون دروشاوای او بی انه او رابرين ديكتا بغدا رجيم ملت عراق ديرو خينيتو ودي بيتاس يكي قلت شورشكا ملتي و ديمقراطيات ويرد دست بك برام او بخوينا وتواونا ودرس نبي ما مستا الوی دمی ام بیشین سال 2003 یان ام بیشین نوته و حتی بو 2003 ولاتین در دور تایبت ولاتین عرب رولی وا چبو ام بیشین بوچونین وار چبون بو عراقی چند تاریکار بون پشتوان بون کو ولاته کی وکی امریکا بیتن عراقی کو هندک بیشین داگیر کرد یان شیم بیشین کو امریکا بیشین اسنا داگیر کردم اس رزگار کردم بیشین رولی وا چبو ولاتین عربی تایبت و ولاتین در دور چند تاریکار بون یان دلگرام بون یان دل خوشگر بون کو افتشته چی بید آیا هلویستی وا هاتا گورین پشتی رو خواندن رژیم بعث هلویست وا دولت تأکید هر پشتی آزاد کردن کویت حتی رو خواندن صدام بشیوه که فرمی یعنی رسمی فرمی هیچ پیوندید گل عراقی گیره ندان بلکم ملك عبدالله هنگی جيگير بي ولي عهد بي بلكم هنگی او چند دانشجو که دو قولی یا قمه عربی لطکه عربی اجتماع کردن اما دانشجو گفتگوهای درست خو نبیند گل بغدا یعنی بوچون دولت عربی بویکوت عراقی بی یکم بو رازی کردن کویته که به اعتبار او ضرر والده دوم لازال او باوری بوچون و آخفنت رجم صدام نما بیم دبیل بیرامش نچید یعنی حتی آزاد کردن یا نهی چارش جاره کدی دولت عربی بجدار بین لوی پروسا رو خواندن رجم را بردیم اذا او رجم اکسپایر ببین لای دولت عربی لای دولتی تامتا ما بیوه بس يعني وك هيكلة جلوري ما بي دولة عربيش أو بازاني لعيني كاد ده بالبيرة مش نتشي دولة العربية ما ترسيكو هابي يا هاي نكاش دهاتوش ده هابت إيران نسبة
مترسيكو جرينجا وحتى حدك اجا نوع ترددك شبيت ما انا صدام او بي وكساترك يعني وكو سيمبولك كيشياي برگی و کی گوته سنگ ایرانی بگیرید لشرح الصالح او خول پشتوی و شیرنم بشین بس خوبش آن وکی نمونه که سنگ ایرانی گرد مده 8 سال شرح خو کرد اما غیری و هیچ قازانجا دولت عربی تصدام نبی افرو بله دهن اف فاکتور دیه فاکتور طائفیه و الشيعة و السنة شرق السعودية هم الشيعة نكشيع لبغداد بيجن صدي بيس لدانشتني السعوديان خلق السعودية شيعية اگه صدي بيس شيعة بيت يعني جرسك وما تسيدار ابوها افاكتورا نكا جاركو دي نود بنبا تنف وجوده اما وقتي كاتدا مقنعتها من دولة عربية غير ضرري لصدام نديتي زور جان ما مستلوي دمي بوچی ولاتین عربی تایبەت وڵاتێکی وەکی سعودی کو ئەڤروکان بێژین یێ سەرکێشیە هەندێک وڵاتین عربیت کەتن کو هەفپەیمان ناڤڵ خودانای بێژین چیتن یەمەنێ بۆردۆمان کەتن بۆ چیلوی دەمی ئێگرتنەکە هەوسا چێنە بوو ئەرێ تەرسڵ وێ چەندەی بوو کو هەکەر بێت و فەشەلی بینن وێ بۆردۆمانێ جارێکە دیان بێژین بەر و واژی بیتەوە سەدام بشێتن خۆب هێز بێخیتن و وا داگیر کەتەوە یانژی ئەو سیلەح نەبوو ئەو ئەم بێژین تشتل بەردەستی نەبوو کو بکەن ڕێکێشتنیدا وڵاتێکی وەکی ئەمریکا بێتن عێراقی داگیر کەتن هەکەر ئەوە هەفتشتە کرد بە دا چەند باشتر بیتن يعني يا صدام هيش جباوري نما بي يعني الباوري خلاص ببلاي دولة عربية قناعة من محبين هوش شويكي كارتوني بي زيادة نبي يعني هر چند خلق راجل بي بله او خونما بي تواب بي بلا نسبة عراقية هشتا ظلم وترس ومخابرات العراق خلقي ما بي بجاء شكل راجل بي ترسيه وبتهديده نسبة دولة العربية وأواني كالسعودية نسبة كاليمن كات براسية بنهات يكرن بي رازي بينا نيو دولتي بتعيبت أمريكا يعني أمريكا برونو أشكرا لي كم روش بشجيري خوب وديار كت يعني كاتا هندك كمال ريكي تايد نيو دولتي يعني دولات خدان برنامج ومؤسسات بريار السرخونادن صدام نه مؤسسات بلكم مؤسسات هبن بلان بريار در أو بي مؤسسات الشكلي هبن اف دولت دي هتا حدا که مؤسسات خويته هر چند بنا ماليش بن بلا مؤسسات خويته بجا او هتا رونايا كسك تايبت لامريكا وانا برياران هذا ام قناعتهم من اف بريارا كسك ياور قرتي اف بجداريا با دولتاش قال السعوديه دا بشتي رونايا كسك لامريكا ور قرتي تحديد دا فشاركش بيخنا سيراني لسر مثلا او امضا كرنا او كفتنا نووي هر وقت العين كادوا فشار بيخي تفسر داش اگه تو برغب كي لا يمني الحوثيات دن كشيعنا ولا عراق سوريا طيارات ها بيماني يل داعش دن كسننا اذا نوع بالانس اكتيتا را گرتن منطقه دم به توازنك احتمال شورش كونيون ياخذ لكي شورش هل بيجم بريارت ني بين دانن سفارت دوران و راستا یا ما او امتدا زورجان ما مستمع پیوندی که ام دی بگه ورگین و وگرینه کاغ غریب ایوار باش کاغ غریب هگر فرموی ایوار باش سر چاوید من ایوار باش افغان ایوار باش باشتر سریم کاغ غریب کرم که خیرات ما میگونی تای برست که ممنونی تای نه ما تسيرش ميغونته برا سابو باسا تسيرا دو باس ود في مسافدتن اي تسيرا بلا دو باسن يا خدي تسيرا ما اوا اشتي شنو رجع عراق شنو شوي بله اف وقت فايده يعني النافخوي كيش لو يعني سياسي كتل فايده جديد وهذا وتسير دولة اقليمي كفايده جديد زور سپاس بو جنابتا بله ما مستا ناف خویدن بیشین سر آست ناف خو هی عراقی کی مفادار بو کو ام بیشین رژیم بعث نمیتن بسیار کا غریبیه باش ام بیشین دولت این در دور ولاتین عربی اشوانا کی مفادار بو يعني بيقومان اويت اگر ام بیشین ورگیرین همه ملت عراقی صاده نوت و پنج قازانج که لسرتای بله که رو خواندن آره جمع صدامه بلام
نب کارهینان آوه درفتا میجوی نزانینا کارهینان آوه درفتا میجوی ولی که جوازی بکفن ناف ملت عراق ده من پیوای هر زوربه ملت عراق بروی يعني سیستم هرما کردستانی و يعني ما قازان جا کردی سنوری ما ویبتر چو او سنوری نکه ام بیجینه ماده 140 او هنگی او سنور خود دست رجیمی دابی نکه او سنور روی پراکتیکلی دست ما کردستانی ده حکومت هرما کردستانی دوام وقود بلن هرما ما هاتا پسند کردن دستور عراق ده من پیوای ما و کرد احتمالا دست کفت دست خوینه تأکید شیعش حکم کفت دستی وادا حکم ران حتی کفت دستی وادا احتمالا ابد دوران نواراستا عراقی ابد کود بیشن دوری سنی بلکم او خوب ضررمند ببینم اویش براستی ایگل گمانت رئیسی سوا او خدا پاش لبیداتی هر کسیش لسرطایا گورانکای خوب دتا پاش تأکید اخیره و دزررمند بیچ که وقتی داراشتنا دستور او نافدانه بین بایکوت کرد واپی و بی دی پروسه روخت اگه او تدانه بین او ضرر نکشد او باجا نکشدن از بیجن نبشداری بینا بابی لبیدایت رو خواندنا صدامه لدولتت که قازانش کرد تأکید قناعت من همه وکی گوتی اوید فاکتورت اساسی یان دولتت دور برگ یان دی من پیوای احتمالا همه دی بیجن ایران بلکم لروی نفوذ و وکی گوتی قصه هبین لناف بریاردر سیاست عراق بلکم فلوانسا ایرانی لهمیا زیتر ببید حتی حدا که بروی او بیلوج به ترکیش قازانجا که یعنی تواوا کری لعینی کاد و کویتش دویل بیرا منه چید کویتش مترسی داره بی نکه نیوکا عردت که عراقی بیجنی اوید کو یامه مینایت عراقی حتی حدا که نیوی کر اواش گلک عرده بخوی نوا عراقی بخوب بریم جا فرسی دولت از بیجم قازان مستفیدین سرکی بوینه ام دی کاک زیباری جی برگریم کاک زیبار ایوار باش الو کاک زیبار هکر فرموی نظام کاک زیبار کرم که الو کرم که باشی سرچاوید مفرمو تو باشی ممنونی تمه کرم که کاک زیبار بله زور دست خوش با همه تن کانال آسی کانال با دیما بهشون بادین خوب بخوبه گرد جمع میگفتن و خیراتون هم میبانه تاشید کم ممنونی تینه راستی نزید بهتن بهشون پسرکش انتت که میبانه تا بهشون آیا پشتی جناب چون رزین بهشون کردستان هنی فکر ما خوندیم باشه خود طلبه ما دوازدین بس با ما خوند او کی پشتی جناب چون رزین و بعض کی نفادار بود برای میرسیم و بس وقتی چون اوی کود دیجی رسیم راستیار او چون راستن تشتک بو هیا تشتک بو تکرین یا نواکی او که دیرت لرو اوی کو دیجی رسیم راستیار و بحث خبات تو کرتارتیش که نظام برای ما که دیاره برای میوتی برزکرین اگر کاک زیبار ما مستایبرسی چندی کرد که ملت کرد بگشتی مفادار با ام بجینش روخانا رژیمکی وکو رژیم بعث ملت کرد و عراق و چند ولاتین دردور جنابتا بحث کرد که اوه همی مفادار بوینه لی مروف نشید بیجدن اوه هنده مفادار بویا هندش صدای دی هنده صدای چنگو چه داتا انواسانینن بلکو اکر مروف گشتی ساکتی بن اکسیل وانه و ساکتی مروف دی بیجدن همی عراق ولاتین دردور گلک مفادار بوینه بنمانا و رژیمه ما استاد بیجن بهار عربی خلکی عراقی هندکت بیجن کل سال 2003 بهار عربی هنگی دست بگیریه هندک جید بیجن سال 2011 اباکو بری چند سالا بهار عربی دست بگیریه که باوری مل تونسی دست بگیر بو سلطاندنا کسانه که پشتی هنگی هم بیجین برفرهتر لیهات بوچونی تا چاونه تو بینی بهار عربی الوی وقتی سال 2003 دست بگیریه یان اوه بو دست بگیریه یعنی چه فرقی ناو بین اوه ده هیا براستی بوچونا من یعنی اگر هاتو او دستکاریات هزت ها پیمانی نبام پیوای 2003 سرطای بهار عربی بی بنام هادنا هزت ها پیمانی
وەکو بڵێن هەجەتێک دروست کرد بۆ ئەو لایەنن کو حەزکەن وێ بەهارەیان وێ پرۆسێ بشکێنن دەوڵەتێت دایمەن شۆڕەش لە کێرە دەست پێت کرد جغرافیە تەسیرێت کرد لەوێ جغرافیەتی چتەیە جیرانی خۆ جیرانەوێت چیت بۆیادی حتا گەرم بەرێ خۆ بکەنیە تونس و هاتە لیبیا وێ هاتە مسرێ جغرافیە تەسیرە هەیە حتا ڕاپەرینەمە کووردا لە ڕانیا دەست پێ کرد بە پێی جغرافیەت هەتا هاتگەتە زاخۆ لێرە ئەو دەوڵەتی جیران ئەوێت عەرەبیە بێت جیرانی عێراقی بۆ چۆنێت حکوومەتە عێراقەون کە دەستکاریەکە زۆرە زێدە کاری عێراقی کرد حتا یعنی ئاسانکاری زۆر کردن بۆ ئینان و برنا ئێرهابیا بۆ یعنی تەدریبدانەوە هەروەکی ئەمریکا سووریا بینین یعنی ئەو گروپی نوکەی تێرۆریست بپێی بەیانێت حکوومەتە عێراقیت وەختی خۆدا ئیشارەت پێدا ئەف گروپەیە تێنە تەدریبدان لە سووریا یتانە هەناردن ئەوە هەمە بوو چوەت کرد دا بیتە مەترسیدارێک دا بوو خەلکی بترسیتەوە دووەم ئەمریکا شوێت وەکو تەمایە خۆ نەبێت بچیت هێرشی بکێتە سەر سووریاش ئەس بێژم لەوێرە دەست پێ کرد بەڵام ڕجێمە یەت عەرەبی تەحدیدەوە جیرانەمە سووریا بیا ڕێگر بوو وەک فەرەوانە بێ بەهارێ و بیا نمونە عێراقی بیا نمونەکی مەترسیدار بوو گەلێت عەرەبی ئینە مەجبور بین کردبینەوە بەڵام جارێکە دی دووبارەکردنەوەی دەست پێ کردەوە وەختی کومەدیتی لە تونس و دەست پێ کرد و هات و بۆ لیبیا بۆ مسرێ و دوماکل سووریا شێوەی ئەوانی کردن بەسەکەرم بێژین ڕوولێ ئەم بێژین خەلکی عێراقی هاوڵاتیت عێراقی بەلکو تو نابینی فەرقیەک هەبووە ئەش خەلکێن ڤاوەڵاتێن دی تونس و لیبیا و حتا دیمایە ینی بەلکو ئەو خوب خۆ ڕابوونە ئەم بێژین هەندێک تشت سەرخۆ قەبیل نەکردن لێ وڵاتێکی وەکو عێراقی حتا تەداخلەکە ئەم بێژین یا بیانی وەکو ئەمریکا نەهات خەلک نەڕابووە لێ پشتی هینگی خەلکی چاوەتە دیتەید خەلک هاریکار بود گەل ئەم بێژین ئەمریکا بۆیەکێک و ئەف حکمەنەمی چنکو هەکەر خەلک هاریکار باد گەل ڕژێما بەعەز بەلکو گەلک وەخت پێڤیا بە و ئەف دەمارە هەی ژیلوی وەختی چێبووی بەلکو دوقات و سێقات جێ بۆ لێ گەلک باژێر هەر بێ ئەم بێژین مقاومە هاتنە ڕادەستکردن بێ پیچکردنا زەرەر و زیان گەهانە هەر سەروەت و سامانێکی وڵاتی ئەوە لێرە گەرم بەرە بکەنیە وەختی زگاربووینە یا زگارکردنا کوێتێ بە پێدا هاتنە ناف عێراقی ملەتە عێراقی ڕجێمە عێراقی ڕووخاند شێوەیەکی وەکیت بێژین پراکتیکال ڕووخاند یعنی تو بەرە لە هەژدە پارێزگاها 15 ڕاپەرین کرد لەوێرە چەند پارێزگاهی سنیمان لێ چ لە ڕژێم خلاص کرد زندانە ئەم هاوپەیمانیان بۆ بکارینانە هەلیکوپتەرە بۆ هەلیکوپتەرە جارە دی یعنی ملەتی خودا کوشتن و لێ کرد وەکی لێ کرێ مە پێ وایە ئەگەر هات و هینگی ئەو ئۆکەی نەدا بە سەدەمە بکارینانە هەلیکوپتەرە تەکید کوردستانەمە هەلوێ ڕژێوە ئەو دەربەدەربینە مەلیونی پسەمەنەت تا و هەر وەتف ئەوێ جنوبیش بەلێ ڕاپەرین دەست پێکردم پێ وایە ئەگەر هاوپەیمانی ئەو ئۆکەی نەدا بە سەدەمە بۆ کارینە هەلیکوپتەرم پێ وایە هەرهنگی سەدام ڕجێمە سەدامە نەتمەوە ئەم تووشە بێ کاری ساتی خرێ نەدێ مامۆستا دەستپێکە هاتنە ئەمریکا بوو ناوە عێراقی دوبینی چه خەلەتی هات نەکردن ئەمریکا تووشی چه خەلەتیا بوو کو حتا بێشین عێراق وی شێوەی فەوضا تێدا درست بوو یعنی ئێرهاب پتر تێدا درست بوو ئەمریکا دوبینی پلانەکە وسا درست هاتت ناف عێراقیدا و بەردەوامیل سەروێ پلانی کرد بۆیەکە عێراقەکە ئێگرتی هەبیتن نە عێراقەکە ئەم بێشین بەرداوی درست ببیتن عێراق من پێ وایە اختیهاتی ئەمریکا اختیهاتی ئەو خوێندنەوە یەکول سەر عەردن نەبی ئەوەکو کەلدویر بە پشتیهاتە ئێرە خوێندنەوەکە جیاواز کرد ببینم بۆ چۆنێت واز اعتماد کرد سەر چەند لایەنێکین سیاسیەک و نزیکووە اعتمادە زۆر سەر ڕاپۆرتێت وار کرد یعنی حتا ئەمریکا گەرم بەخوێنین اعترافش پێ کرد ئەو ڕاپۆرتە یا کۆلن پاوڵە وەختی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێو دەوڵەتی دەک ڕاپۆرت دەرێ خستێ سە سیلاحی عێراقی دوماکی دەرچوو ئەو ڕاپۆرت نەوە درست بی معنە ئەمریکا هاتە هەر خەڵاندن لایەن هەندێک سیاسی وەک جەزا بۆ هەندە ئەو لاەنن ئەو ڕاپۆرتدایە ئەمریکا دانە پاش یعنی وەختنی کە پرۆسا سیاسی ئەو کەسانی زۆر پێش لە وەختەدا نکەی تاتیە پاش لە حەلەقا سێ و چوارێ وێ بەترن دوو من پێ وایە یعنی
کلتوری کمالاتی عراقی و نخون بی یعنی هندک تشت وکی هانا خلکی کردن بلکم خلکی هبی چرانه بیه دارا گیرن لمیسل به اعتبار میسل وک کادریتی که تیل مالباندا میسل مشهور که خلق راد گرد یک بیایدی سعرده دانه و کیس کسر هندک تشت اهانت کردن نکلای خلکی دای مزنه نکو احتمال شکی نه هندماز شکی آسایه دوام گلک احتمال سر راپورت نباور یعنی بلکم ایکی کربگلی که کل ایجنتی تو احتمال 12 شبیه که شبیه داشتن درگالی شوی که نه گنجید گل خلکی وکی گوتی بیرو عرف عادات کمالاتی عراق از بجم اول کمالک تشتابین سیم يعني از بيجم فنخون بي هيزا يعني قوتها نود بيجن هيزا إيراني لصحة عراقي فما فنخون بي كان إيران آماده بين بوا إيران خصوصيتر أمريكا آماده كربي بهاتنا ناف عراقي دا ودرس كردنا و چك دارن كود بيجن يت بتايبت يت شيعة براستخو بجيليا إيران هبي ودورة كيش إنا أساسي البرو هند أمريكا نشاش براستي اواتو ایک جواب برای خود کرد نشیا جواز کرد یعنی تو تصور که تعاملات گل هر سه بکهات عراقی و کیت کرد ندادنا که ملت کرد وشی وای هاوکار بیه وشی وای دعمالی کرد و چهش حسابات هایبت بونه کرد دوام بالعکس حتی اولش سوی سیاستی چید از قناعتا من ناو اسنال و بواری من امریکا دروجه که قازان جماعت چی که امریکا دائما چید گل سیستم یه مرکزی اوی کل پایتخت چروی داد حتی بچوند ویدیو که فرودنا نفته و تبیج وزارت امریکا برونو آشکرایی گوتم ترازینینه برید هفته که هم رازینینه هده ما کردستان غیر رکاسوم و بفروشید نفته ایدن یعنی نشیا نیزیکو خو و چکی بوب کد که ببیت نمونه داخل که دیش تشجیع بید من پیوهای اوروپی باشتر تو وضع عراق دیگن لامریکا زور جان آمسته هر وستان بشین لحاطنا امریکا بونا و عراق رابو بهلوشاندنا هیزا عسکری سربازی یا عراق یعنی چه مرم بيبو او هيزكا وصاوكي عراقي بهلوشين اري هزر كركو دي وقتك هيتن افدي برسينجي هيزين امريكي رابيد يعني جي هزر كركو دي افا هيزكا نظامي تر هم بيجين باور بيكري تر چيكش روي سربازي تدريب حتى ديماي يعني چه هزر كركو او رابيتن هيزكي كو همي خلقي بخوفا قرتي رابيتن بهلوشينتن و هم بيجين چند دمكي گلكي كيم دا من بيو مثلا كو انجليزي هيت بيجيت اگر تو سركفتي بي هم شريكن قالتا اگر تو شكستي تو بتني تبقى روبري شكستني به من بيو هلوشاندن هيزن عراقي امريكا بتني بريار ندا لاين دي سياسيش عراقي بجدار بينته ده سروا اساسا اگر بيرا منه چي بلكم گنجكي وكي جنابته نهن بيراته بيت لما بلان بيرامته خلقي عراقي بصدي نوت دجي و مؤسسة عسكري بي يكو لا إما بأن فالبس السلمة إنا لا شيعة وأن أبيت شعبانية انتفاع يعني مجكو مالك تشتغل عسكري بسري خلقي عراقي هنا دو تشتكي ديش هبي أو عسكرية وكي قلت إجباري أو كنت قلت الخدمة الإلزامية خليك بيزار ببي من دالو يعني جحيل يدخل جنج يدخل كرة وابتنا عسكرية بيجا خليك باور بك هنجي تو وقت ده از بيجم خلك عراق هر زور بي بيخوش بي بلام كسر كفتن نينا إنا ما نببتن دوام بله هلوشان بلام أو حكومة العراق الجهاتي دبي يكسر چهار سرق بدي وبدرس كرنا ملتريه كي مدرن أو فشلينا أما رو خواندنا باور بك بقناعته من زور بي سياسي يعني بيخوش بيبكن بلام نكه باعتبار سركفتن نينا همي خلوات كشنوات كان برياركام امريكي من بيوا برياركام امريكي بتنه نبي بس دست بيكو ديماي که ما مستا باشا کی ده هزکی بگید هر او نینن اوید رو خواندین يعني ام بيجين تشوف سروي ريتشكا بري يعني چه تشتيني نبو چه تشتي دست كرت نبو كنت بيجي والله وتشتك چي بو فرقه مثلا قائد فرقيه هر اوي بريه جنديه هر اوي بريه طرمبيلاويه هر اوي بريه چكيويه هر يعني چه تشتيني حقیقت نکفته بردستی کو فرقی کد گلیه دی هبی چه نظام مکانی نبو
يعني هر او بمجرد هل وشان و هندك مصرف دي هاتا كرن حتى تشتكي دي هاتي نشارزايا أبي ريفبرت حكومة العراق بطيبت أبيت وزارة برجدي يعني وزارة الدفاع براسي أو بري لوازم أو برازي أو بري جندليبي بله جندلي فاكتورة كأساس يعني اوه بو قازانجا هندك هات بكارين خرابو كيفا قالك هات بس تماندم دا هندك لانجي مستفيد بون تيدا تأكيد جندك لان قالك لان مستفيد من بتشتيدا جندلك وزور كفته ومن بوا براسي سنش دبي زيتر هات بانا بجدا كنن تيدا بالام أبيت كفاءات شكي برين برد كتاب خودت بيجد وقت بحسي وقت خصالة خود كت العراقي بيجد من ملاحظة كير من تبيني كير العراقي أو سياسي السني أبي كير هاتي بيت يشار زابيت صدام آن كري آن كشت أبيت ما نبخر أو أبيت كو أو صينة بيجي أبي صدام كري خارين هذا خارين أبيت صدام كري لبي بروسا سياسيني أو استثاث البعث عن هالوشان بعث بعث شمل بين خير نشان بين في نوضة نوينرت سنة أو نشيا ورول بينن أو يكبشين برجريه الخلقي خوب كان وكي مدي جاري كده بين منهية جاري كده بين دهين جاري كده بيجن متجال فدرالات جاري كده بيجن متجال فدرالات الدنيا حتى أنا كش وكي بيجن هاي السجى خو تخبطت كان ماذا صادو تشلدو الدستور العراقي شش هيبة دت بيجي تبي خلال شش هيبة جارا كودي دوچون اكسب دستوره بيد بخاطر السنابي نشي استفاده لبكن هرچند حطاني که هل سرطاني که سروك انجمن نوینان العراق حطاني که هر سنی بیا بهسترین دستگاه تشریعی لعراق انجمن نوینان و دستیوادا بی هل خولایی که دوی اوسه دستیوادا بی بلام نشوا بکن لیره چت کنه باتی بیجن من اشیا بکن آن امش يعني وكي قلت بجدارين اللي في شكستنا السنة همية تخنا سري الشيعة كان كفتنا وكي كيشك الطائفي بين الشيعة والسنة زوجا ممستا بريد ام بيجين هاتنا ولات امريكا بو نافا عراقي دا خازش سروكي عراقي ويدمي ومعالباتا يوچند كسين دردور کو خورادست کنیانم بجین عراقی بجه پیلم برف جه کلی و بچن بویه که شرط چی نبیتن و تشتکی ام بجین ریک و پیک چی بیتن هر که شرک چی بیجی تشتکی وصای مازن نبیت لی دا خازی همی هاتا پشگوه و هاویتنش لای سروک عراقی وی سردوی وی دمی باشه او خول هیویا چه گرد بو یعنی خول هیویا هنده گرد بو کو هیزکا عسکریل پشوی هیا خول هیویا هنده گرد بو کو چکک وی هیا کو ام بجین ناول خود دا از ده حکم هوده ام بجین نوویه که هاوی مل فلان عدیده مودی مایشی چه تشتی اوصانه بو او هزر بو هات یکرنجی او نبو الهیویا چه بو وقتی سر کرده آن وقتی ریبر چیت جایی که را عاصید بید دنگی خلکی نگده و ناب خلکی دو نبید ده اعتماد سکی که ده سر نوینرت خو که ده چه گین نوا نوینرت و سر کردهش آن و ریبرش هندی بشین دوی بیجن او خوش بودلیوه نخوده او به پرپسیار برپسیار من برانبر و ریبره از بیجم ایکل کشید هر مزنت ریبرت یت اوید دکتاتور آنون یا خودیت حزدار عاشقت دستحالات که دست حالات بنادن ایکل هر کشی رئیسی تو اولا دستگاه دوروبری تو دی ترسینن آن دی نشیدن نوعا نرازمینه که نابید تو بچفنا خلک دا حیبتاتا با حیبتاتا درسنیه نابید بچفنا دا با آسایشاتا تایبت باشنیم لطا ترسین هر وطف یعنی صدام عینا کفته توی کشه دا ویجه اعتماد و سر دستو پیتو بی آن نوینری تو بی دورو بری تو نوینرش چه تشتی خوشه او دا بجنه چی خلط چکی خلط بجنه صدام احتمالات یاره بی پادیاره هنگو کاری خو درست نکریه ویجه وقت افتید یش کاری وی بره و چی دو کی پیویش به پی راپورتید واش اگه بیراته به تا آخر شفیش بوده دی بینین کده هم اسوار بغداد چری که مش اسوار بغداد دیتن ده همه اسوار آسان تر بید بله ما مصطفى پشتی هم بجین نمانا وی رژیمه و 2003 و حتی ویگاوی تو نابینی عراق وکو جوره که برالایه پیوه دیاره یعنی هر ایک بسری خوی افروکا و دی رابطه و سینگی خوی انت داری و نرازی بون
صباحی دی دو صباحی دی یعنی جوره که بر علایه چه بوی اگر چنه ما همیا گلکت گوت یعنی بن همینه تبین عراقی و گلکت گوت صدام نمینیتن یعنی عراق وکی مسئله که کردیه هیدی بیت شام شریف هرچند ویگاوی شام جینما او جینما مد گوتی دی بیت شام شریف گل همینه تبین عراقی باشه چو نما او ثروت و سامانه هری دست داویه زیاده تر بیتن او دهات تا او جهه ام بجین همیه دست داویه زیاده تر بیتن بوچی او صافیک ناکم بوچی هر افروکه ایکل دف خوب ام بجین بر پرسکه ام نا بجین صدامه که بر پرسکه و کسشوی مازنترینه بوچی اف بر الله هیا بچون من وقتی صدام هاتی رو خواندن یعنی لاین سیاسی یا کید بجین یت بحث توتل سیاسی خودنت گورپان سیاسی ده یعنی کسان تکنوقرات زورد کیم بین نبوده یعنی کی گوته یعنی نبی کتبزانی کاریوه بله سیاسی بین بله وجه اف وجه نبون يعني صدفه ديور شورجوان بين بله زحمتها كش بله مجموعة بلاد قال بلام دولة دار نش دولة الرفاه يعني دولة دار نبيه يعني مروف الدولة يعني دولة نبيه مروف مؤسسات نبيه بلكم بله مروف كي حزبي بيت بلكم جماهير شد لوينيت هم بلام سياسات دولت بشکلی وی سیاسته بلان بشدی تایید و مثلا دنا مؤسساتا یت عبوری یت کمالاتی یت عسکری او دموچاوت هاتیر سر سیاسی بین بوچون سیاسی تبی بلان لعینی کاتوا او نبینه کسان دولت ها نبین دوام هاد بینه دابرین لمجتمع وكيف كمالقا عراقي بدهان صالة وقت تو ته دابرين دهيتا و هر زور جرا گمان لسر وابيه بكل ليرة ناف إرادا خب حليفي واداتنا زحمت السر وابري وقت تهتا و دهاتو في تماشاي ود كد كان هو أباش عين شركة قلوا أبيدكو رجيم صدامة أبي نوع ليكدانك درس كربو هم عراقي که باوریا خلکی به وید از حالات کم ببید ورده ولی حتی طبعا کم چینه نکش حتی وکود بیجن حتی آشتیه که گشتی نبید حتی دا مثلا دارم مؤسسات بغداد شکی باشه مؤسسات تی برام دا بین تفعیل کرن مؤسسات دستور دانای برام یومای تفعیل کرن اگه بین تفعیل کرن بجیم در قازنجا گشتی بید اگر نه در سوی وکی گوده سوی حلقه زبرن نیوه کش ده هر بین تبا بطا بله نامستم ده وی پیوندی برگی اینو بگرنه با گاگ زیاد ایوار باش الو ایوار باش سر چاوید من کرم که از دست خوشتا و برنامه‌تات کم ممنونی تمام و دست خوشتا کنال بادینان ساد کم بوان برنامه نه و تینا ناف مجتمعی دا ملای من چند فون کرنه با کسی و من تکیاره کشک و میبانه تا کرم که از پشتی سال 2003 و هطانو که لما عراق حل وشه و هطانو کش عراق نبو خدان سیستمه که دیموکراسی یان پیکه و جان عراقا افرو کده و هطانو کش بس اول سرمه پیویز بود سرکرداتی نوینراتی کردی هر گاوکا که بغداد لواز بوی جارا کردی که نوینراتی کردی چون بغداد پیس کرده با و قوات کرده با و هطانو کش بله بس از بیشم میوانه تا یعنی بوج ما 140 و دستوی دهات جبجه کرن کرکوب و خانقین و اف ناشد هنه کش لسر اوز نیوی نواجه کردید آز دوا کارت خود آلاواز بود آماجه دوی چنده که زوبونا دهاتی و نبونا اکرزید ناف دکاتت عراق دا ولیکن صح کنه واقع حریم کردستان دا افچنده ها دیمیه بر جمعیت حزبی پیش بر جمعیت نتوینه مش وکو نتوی کرد مش خالد هابش و مشترک میتهد گل حکمت بغداد ام لازمه سرکرداتی کردی و میوانه تا کار بوی چنده کر با کو کردا خوب حیث کر با خوب واد کر با برانبر دولت بغداد مدید چندین بیانو چندین مبرر دولت عراق دادن سر حریم کردستان برای نام بودجه حریم کردستان نحنارنا نفته اباخ مو کشه وی چنده بیجنما کو حریم کردستان سرکرداتی کردی گلک آواز بو پیزم دستکفت نتوایی یا خود چهار سرکردن آفیز ما بینما
وبغداد من نفس راي بوميفانتا زور خطانوكا كردو سركلاديا كردي چل هرما کردستان و چل بغداد هم نبوین خودان مؤسسه تکادی زور سپاس بو جناب ده زور سپاس بو تا کاغذیات سری من مامستا بسیار کاغذیاتی تا آگهداری لسر هبوان بشین بحثی و چندید که هر دما عراق ام بشین برف تندو تیجی که آن لیگ و بونه که آن لیگ دیر بونه که چی بوی بیشتن کردا رول سرکی تیدا هبو وی لیگ نزیک کرنه یعنی جاره که دوباره کرد بوینه اگرک و لیگ نزیکتن و نکتن که عراق برف آگر بستکا دجوارت لیبشید بس بو چی کردا حتی ویگا و نشیایا مافی کو اوی مافی ما نمونه بحثی ماده صلو چد کتم بو چی ما نسیح حتی ویگا بدست بینی او کاغذیات فربو يعني وكل بجن صدر صد أزيد قالوا بوچه كرد دوري خوتي نكون ذكرنا من بوايا أنه أم كريمة كردستاني منشيا هريمة كدرس كان أو مؤسسات تخلكي ما بيوشت يعني تبور بكسر كرديت كردستاني وقت تشد بغداد هول كان نزيك ويكن شكاوي الظانن يعني أجر مثلا أجر وضع بغداد تيك بتشيت أن يأخذ دهاتي كردستان الكريت أمد بينين وقت يكون مالكي كبوجه موظف راجع كان تأثير العراق هذا كن چونك أي زفري تبى بوجه دبي مجراتها بي دبي جل خراج جوبين احتمالا ما كلمة كردستاني نشيا بناغي هريما كردستاني وطفداني وكي بيويس كام على الأقل صالة كدو صالة خبي راجلين بله عملو ما خود كين پیش همه کسی دید کن یبه نخیر منشیا مؤسسات دامزدین و مؤسسات پیوست حتی که منشیا دستوری خودانی ام دموکراسیت ما لهرما کردستانی بلکم لنهاتو دوی دست بگیریم شوی پرکتیکل لنهاتوی که را پریم ولم نهاتو دوی پارلمان هات دانا نفلان بس اگر چه ما مستعانی حتی في قوي امنشیای نه هر وکی هر کاغذیات بیشتن افاس صراعات حزبینه هر یکش ما وقتی کشته جهتی پترخو تین داری و هر باشه دی ام بیشین لوازه نوینرت کرد لاین سیاسی هیزن سیاسی کردستانی همه به بی جوازی تحمل و مسئولیتی کن که نشیایب آست حزو تزوجي قلت مستوى تصحيحات الملتي خوب ربنا براسي بيجي هيك عندي حجم خو هيك ببي يعني چند قاو چند سقلا گرانیا يلنا في كمالاتي ده بل تشتكي جي داخله وكي كاك زياده اشارات بداي وراستش بيجيت بلام سببك نل خوشيت چن بغداد او زانن اگل بغداد اولوزي درس ببيت ما او بنا درس نكيري الهرم كردستاني ام دي احراج بين وكي احراج بي چند ساله سرام موچي چند وفدت مدچينه بغداد كادم موچي هم هاي كلمه للجنه خو بيدا گيريت كات بلام ابا پیشی ام گازن دل بغداد کن مفروض ام بیم خدا بچینه و بو ندام از راندیه اگر نکش منع کر بید انگلیس بجید it's never too late چجارا گلک درنگیه لافرو دست بکن ممکنیت پیشگیری دولت آزاد هبید حتی تو يعني پروسا ديمقراطية الكردستان نبيه پیش يعني چند فاکتورت اساسی اعتماد هي ذاتت کرد یک مثلا دموکراسیت چند اف ملته پابنده افلان سیاسی دموکراسیت دو مافی مروف عگشتی سه مافی اوید اقلیات ام بجینه یعنی اف هست فاکتوره دولت دروه هر زوربای بله فاکتور اکونومیش یا مهمه بلام اوه فاکتورت اساسی نه تو چند ریزلوات انتاش گیره دیسانگاتا ناونیو دولتی پتر بید وکی هم نکت بینین دولت مایت اسرائیل نکنام بینی لوبیا این اخی لوبیا درست بی سر و اساسی چکی افتشتاید لی پیدا بی اگر ام کردش مدوید کوبراسی مسنگا خواه بید اعتماد دولت سمه بید باوری بمه بید پشتا خوب بگرم که دوی انواتش دا اینه پیش جاوی خوب پاشی دارم شیم قوات کبین برام بر بغداد زور جان ام دوی پیوندی جوار گرین برادی مایک پیوندی بید کاک چاوان ایوار باش کاک چاوان عبدالله دستو چانی باشی سر چاود من چاوان الو کچکه ببوره کرم که چاوان زور صاحب خوشی برنامه که تحلیکم جوادارم سرکوتو زور سپاس جنابه تفرمو بس يعني براسي كرجوني بعض رخاء شركة كان إما لما تركان يعني هم يعني يبدأ بني كلام براسي أمس جوتاني رجوني بعد إصابة على
برلمان لبغداد دوباره آن يعني سياستي خوان بسر كرد وكردستان بساتين من الوادارم حكومتي هرم همو يبدن بيت بجوندي سياسي مثلا فش مشترك بجوندي قشتي تاك كان همو دخلنا فيش همو يوشكا كرد يعني چندی سالا لجبت في رجال بعض وادارم سرکردەکان مان هەمویان یەکەڵێزی یەکدەم بن بۆی بتوانین دەوڵەتی سەربەخۆ ڕاستکردن بەسەر دژمنەکان مەقصەدکەین ئەو کەسانەشی کە لە پەرلەمانی عێراقن هیوادارم یعنی بەباشی بتوانن دەنگ بۆ خەڵکی کورد بن ئامانجەکانیان بهێننە جیهار ئەوەنا کە هەفتەیەدا بەسەر کوردێکە قسە بکەنە ئەبێ هەمویان یەکەڵێزن نە من کارکردن تۆیەکێتی ئەو گۆڕان بێ ئەبێ ئێمە بیر لێ بکەینە سەرەتا بیر لە کەسەکانمان بکەینەوەی لهرم أخوان شعوري دستي إما إما جدي بتواني برضو تفرق باش كم جاب نبي إما سياسات بيروب زين أبي يقدنجي وكالوسي وكو كقولكي نام جلال كشون زور سپاس بوده چاوان أواني بغدا بتوانين أعوا لسری ایش بکن دوباره ولی سوچم کارمندان زور سپاس بوده چاوان زور سپاس جنابته مامۆستا چاوان جهر بەحسێوەی چەندێت کەتەن ڤیابیتن ئێگرتن هەبیت لێ بەری نۆکە چەند پەرلەمانتارێکین کورد بابەت چ وێرێ حەقان بژین چەند پرسیارێک سەرێژی بە هەر چەندە دەمێ بەرەف دیمایکە بچیت چەند پەرلەمانتارێکین کورد بەحسێیەن کو ئەڤێن نوێنەرێن کورد العێراقی بەحسێوەی چەندێک کرد و دەما هەر وەفدێکی کوردی قەستا بەغداد کەتن هیچ ئاگەهداریەکە پەرلەمانتار و نوێنەرێن کورد البەغدا بینینه یعنی هم نزانین هاتنه چه کنگی هاتنه و کنگی چونه هکرم سروی دستوداری بچین اوه کو برادر بحث کردین زام کابو چونه تجی گلوه یا نه هکر سروی دستوداری بچین دی چند اوه بیتا اگر کو او داخازین خلقی کرد ماده 140 حتی دیمای کو هرد وی آستی دا بنو وی واقعونه دا بنو لا واستر جی ببچن يعني 100% زيد قلبي بوچونه ده هم ده بي يك رئيس بين يك دز بين بلام نکو معنا یک حزب بین آن یک ایدئولوژی بین اگر هم سروی چون مثلا ملت خودم دزوری نف زمان یک حزب پاشدی بیتا یک تاک سرکرداتی پاشدی بیتا تاک شخص اما مثلا لخودم ما خودهان سالا ببره پاش ما خیانت خوینا شهیدت خو کرد شهیدت ما خونه کشته کو ببیتا مجرد ایک بوتارو الباتی بعثی بچید سین بچید حزب مثلا صاد بید اوه نبیه اوه داره بود یعنی دامزراندن دولت که آن یا خود اداره که دموکراسی بله امتیوه ایک رزبین بلام لعینی که دا بوچون جواز متناف ده هبن چکی یک بوچون دولمن ور بگیره قصر کفتنه ناینید یک بوچون میدیده تماشاوه اف گرتو روسی چند داب حزبی چند داب قطبی نیوه که یعنی دو بالانس خطب هبین دنیا امریکا بی و روسیا بی چون که امریکا بچون جواز دابین چون که امریکا دموکراسی دابین چون که امریکا مافی مرو هبین مؤسسات هبین ماوه دنیا وقتی که لگل بیرامه بیتا بالحفتیاتا هر دنیا همه ضد امریکا تاخفت خودنا بریتانیا جدا ضد ورابین روسیا قوترین حزبی هنگید وقتی خدا بلان بوچه چونکه یک وتاربی ند مافی مروف نه مؤسسات نه دموکراسی چه نبی مدی چاو افسانای روخا مدی چاو امریکا هاتانی کمه بجا براین عزیز یعنی ام وقتی بیجین بلا بوچون جواز هبن نه معنا ملت خو پارچه نه خیر دید ملت خو دولمندتر که بوچونا من بوچونا خونه بوچونا جنابتش هلا هر از متأکدم دی قازان جلی کن اگه خول به شکل بی بله یک بوتار بین بلام توی بوتار دا بوچون جوازشته ده هبن زور جان مامستا بین سر بابتی خوب پشتی ام بجین سالا 2003 حتی 2004 ام بجین چند هی وگجی چون کسک هبو یاشن و بناوی پول بریمر بو سروکی وقتی یه عراقی بوش لای امریکا به حال بودانان سالک چون نچو ام بجین اف حکمه هات را دست کرن بو عراقی بو چی امریکا کمترش سالکی دا سروکاتی عراقی کر و رأسن داف ام بجین عراقی هر پیک هاتا که حبیتن بو چی اریدید کو صاحت درست ام بجین کبت سر پیت خو و دی کار پریوب چیتن یان دید شنی دی ام بجین دست پیک که شر هبی شر طایفی هبی سنه و شیعه و حتی دیمای دی هبیتن امریکا که هات براستی بالپلان دانا بی یعنی کو انه یعنی کاته که زور منید حتی بچونه و عمل
سیاسیت امریکا گلی بی لرگا علاقات پیوندی دره و کس خواهد یعنی لوی لجنه دامه برانسی اوادانا می پلانه کجا را کدی آودان که نه عراق و هاری کاری بشن عکبر بلام کدید لیره دوی ساله دا سنه نرازی بین به احتلال و داگیرگر و فلان بشی دو هم شیعاش عینیتش مثلا مجموعه کب عند گروپ جگداد را بین سرخو اوش عینیتش من به امریکا پلی کف که خلوه ویدی بین تدره دبیر بیرا مش نچید یعنی بلکم ام حتی حده که کیم برای کنی بلام خونا رشا ویتنام حتانی که فکر امریکا دامای جارا کدی اوی فکر بیروی خونی العراق جارا کدی بو امریکا لابد بلام نشیا راکت بروی هندی پی خوش بی و پیداگرنا شیعاش بالتحديد شیعه تبي سلطه حاول ببيت از بيجن بيا فاكتورك بو امريكا انه سنه بيجن تبي تنامين شعاشت بيجن تبي سلطه بدا ما بين فاكتورة اساسي كقناعات بودرز ببيت تسليمه شيعاب كان بالتحديد يعني شيعان زورينا العراقي بلام العيني كاتب تشوف امريكا ليبي يعني هطاني كاش امريكا تاثيرها خو هاي سر بريار العراقي جي بيجين نينا يا هاي بلام چند هيا ام نظن نشین بيجين كوديا ايراني چند هاي ودي مجموعه كو فاكتورات بل امريكا شكل فاكتورات هيزه سر دارشتن سیاست عراقی و سر پیوندی توش بله مامستای زور برای دائم برف دیماهی و چید برادر بیشن دم هیچ نمو هکر جنابت پی و کادیماهی که هبید تا او در فتحی کرم کن والله من پی با شهری ما کردستانه لأوروپی هر تاگر خول اورو بیت دست پی بکرد سببی دست پی بکرد پنگا به درست بود آمزراندن مؤسسات یه درست یکو براستی خلکی باوری به هبی و افغابانی که اف جابو چون جواز بسینگه که فروان امار گیرین و کنیا ایکوتار برانبر بغدا و برانبر دی وقتی ما گوته افا فاکتورت اساسی سه دانتا پیش شاید خدا مهزک درست ببید در و اف هزه لهزه آبوری بقوت تره او ما گوته دامزراندن مؤسسات پاراستن پروسا دموکراسیت پاراستن مافی مرو و تایبت مافت اقلیات اوید ناف مداشیم ماموستا و زور برایس عبدالباری زیباری اندام پارلمان عراق زور سپاس بو جنابه تا کتو افرو کمیوان بوی گل مارو نشتند گلتا جه سرفرازی و سر بلندیه هر دم پی خوشحالند گلتا رو نخاری آخشنتا خوش شد گل زور سپاس بو جنابه بله بینرین هجا خوشتوی و چندی هم گشت ندیموهی که خلق ابروکا یا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان هیویا من هم شیابین پیچ خدمت هواین بارز بکین تا موهین و خلق کادیافی برنامه جیر چاف دیریا خدای مازن دابن بخاطر